single use plastic katawa table. Any form of bio-waste natraga non-bio-waste sigi problem si mayok na da ay wakanda ani kagale ko amana ako IMC municipality se ko municipality natraga pradhan ki area sing ay tayo si jaga sing sa public consciousness se kra wale ay tayo public consciousness wale atagi yengado sing ay the create iron natraga any iron green zone iron natraga anybody ko any sinthalu iron natraga any NGO makoi na collection tawri se मोगी कलेक्शन की क्वांटम माइ ताई को मागी स्पीड से अखोई की थोई बो वेस्ट से चानाब्रा नत्रगा चानादब्रा है येंगों चंगे को दगे मु म्युनिसिपैलिटी की नुवाई तबसिना कमाइन तोगेदा मसे एंगोंदे इसामक थोक्रबने को अखोई की सोसाइटी की पोचे लाक्रे नत्र कोई थेंगना होद्रे ना अखोई इमुंगदा वेस्ट आम थोलकपो मतम नत्र तंजा आमदा थोदो अथोम थोगा वेस्ट आम थोलकपो मतमदा अखोइना मसी पोचे लंगथोकपोसे मोई मीदो कौरगा मफम जाना लंगथोकदो फरक तामनिना मोइदि ngасai गाड़ी चौबो चटप को मचाद डंपिंग जोन से मोइन सेमजदबनिना अखोई जगह से दादी सोसाइटी सिंग जिसु फन पीरगा मोइ मोइगी ngасai कंटेनर सिंग दो सेमगा युम युम द पीरगा तमबोय तादि मदु तम तो बय अखोइना थमिसि प्लास्टिक ता पॉलीबैग सिंग दा अखोइना पुल्ला थमका ना मोइन हप्ता अमनु दा अमुक लाक नत्रगा ताम दा नि रग लाक दा अखोई वेस्ट से मोइ द पीबनेबा अदुना अखोई वेस्ट से लंगथोकपगी प्रोसेस से यामना कहनी यामना रेगुलर ओइदे आइता को नुमि मरी मरी नि खुदिंगी नत्रगा मंगा मंगानी खुदिंगी लाकपगी तंगाई फदबदो लेबा मसी IMC ना मसी की फंड से NGO सिंगसिना थबक तौजरी से पैसा फजना पीबीदबैरा नत्रगा NGO सिंगसिना पैसा से लौथोगा मखोई की दरकार लेबा वेहिकल सिंग हाइतारे को नत्रगा मटेरियल सिंग दो मोइना लेदबि सिजनबरा हाइबसिसु मसी येंगबमा कमिशनर सिंग ने येंगबम चंगेबको अदगी सेकेंडली कइनो हाइकांदा एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन cleanliness of the society से को anywhere माना पोल लंगथोक मतमदा अखोइना से आइना लंबी दे इसिंग अमा था चलेरे को मदुगी बोतल दो आइना काय नोम लंगथोके मतमदा मदुगी लंगथोकम दो मसी म्युनिसिपैलिटी कांगुना मोइना क्रिएट तौरगा जगह जगह दा बाजार दुदा use me dustbin में हमसे याम उगदबने याम लेगदबने बको मसी जो उदे अदो नोमदी कमाई तौगेदा आइना अखोई युमदगी फत्तबसे लौथोगा खरेना यामना लेबदुदा आई सामक थोग्रबने को जे मसी आइना बाजार की केनो से फत्ताउती लंगथोपगा लौथोपगा मुजे अयुक की पुंग थोक ममांग दला एबको अदो नुंदांगदा मुक लौथोए मोजे अदा आइना मसी मोय या लौथोपा मोगी डंपिंग यार्ड हाय ताय मया पै लेदना गपन को अदो द लंगथोके तो गाना IMC की मी अनि हुम लागा सी लंगथोपा यारोय नंग नोई सोसाइटी की दुद लंगथोक को तो गाइन तो खरा ngangane ay tay ko ado ai sawningna langthom den lai ado si culture si kamai to ge mi kana gum mi amana magi mayum da overload orak pata ga di madu mai mayum da sum namjala tam gadra natraga magi poto ma thagi mayam gi oiba bazar da lei riba moina bazar gi kam nam thi moina langthok pai nam thi ri je moina mafom chana madu gi dumping yard sem ta ga di masi langthok pai pot se phajana oi gadam ne ba ai sidai na mung sa thi ba na mamang na handak ki mamang da ising isau thok ke matam do madu da आलू गली की जगह से आलू गली ने थंगल बाजार की जगह से दा पत्ता हौदी तारी में आंदो लौथोकना बोना दा म्युनिसिपैलिटी से माई मागी मंत्री माई केंद्र की मी सिंगदुना गाड़ी सिंग लोई सिन लेना मखोई लाख ngam अखोइना बाजार कम्युनिटी सिंग जगह पर्सनली JCB अमदी 407 वायर कांदा गली दे पोचे लौथोगा नागापान की जगह से दम तौकी लेबा सी अखोई की मिस्टेक आतनेबा अदा सिगुम पोचे कनो सिंगल यूज प्लास्टिक से फजना मफम चाल लंगथोन जे आइ तादी IMC की रोल से मोइना होजी तता खर थादोगा पोट खर खोमगा लौथोगा लमदेंग पुरी से सिदगी हेना मोइना इंटरनली युम सिदा वेस्ट मैनेजमेंट से कमाइना तौहनगदगे हाइबो पोतो मसाना खंगना तौहनबा चंगेबको अदगी मसी पब्लिक मोबिलाइजेशन अमसु दरकार होएबा क्लब सिंगदा IMC सिंगसिना पब्लिक अवेयरनेस होइना बा क्लब सिंगदा मतम मतुंगिना मोइना मोइगी लेबा फंड खितंग मोबिलाइज तौबिरगा लेकाई क्लब सिंगदा लाउथोनबा कोतोनबा देन रेडियो के चैनल सिंगदा लावनबा खोंगनबा सी मथौ ताबनेबको सोशल मीडिया सिंग यूज तौरगो अदो मगोइना सुगुम सिंगसे अमत तौद्रबनिना मरुएने से हौजी अखोई इम्फाल दगी गाड़ी थौर चꯠसी सिदै थोगा सि थौबाल बौ चtsiने लंबी दा अखोई सिंगल यूज प्लास्टिक से लंगथोपम अमता लेतेबा अखोई खुद याव थकप तारे इसिंग थाए नत्रगा केन कोका कोला थाए एनीथिंग थाए अखोई लंगथोक से कायदन हौजे पेट्रोल पंप सिंग दा थंबीगेरा करा थंबीगे लंबी लंगांग मो तनबा तौबा से मोइ मथौनेबको अदो गवर्नमेंट ना पॉलिसी दो फजना सेमद्रगदी सिदि फनायमना लो लाउथोक तारगसु मदु ngam हाइबसे ai सुमाइन थमजै होय थागतजै ओजा अदुगा एखोगी राष्ट्रहित सर्वोपरि संगठन RSS अमसुंग मसिगा चटमिनारिबा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सिंगना चलो मणिपुर खोंगचत चटलगनी हाइना लाउथोरकिबा वफमदु यानिंगदबा फोंदोकलदुना कुकी इनपीना हाइरिबा खोंगचत असि मणिपुर दा हेना इरांग चाउथो हलकनबा पाइखलकबा खोंगथांगनी हाइना कंडेम तौरकली ओजा एखोगी मैतै IDP करिगुंबा चलो मणिपुर सिना
kay chathaba taragadi khoi maitai IDP sing amuk hanna masa masa gi khunda leita hanabagi mingda chalo manipur gi makhada kuki taba chingi mafam singda mioila kayana changsilaknaba hotnabagi thawongni asigumba thawong asi manipur gi irang asi makhata na hena tamthiba ohinaba thawrang ama oigani haiba wafam dune oza khongchat asi na khoi gi irang si hena chao tho halaknaba paikhat pa khongthang ni haiba dune oza wafam asi kari kamai haibini oza kuki gi banner da leiba ko organization ai ta sub tribe sing nataba organization gi leader sing se peace pam de hai bji moi di ai nga hai jab dune phangira pangwera khoi di tawum to demand dum taw lore hayeng wai jai yang khai le ga cham le ga ju icha sui sing na makha chatha ujani ai wakan ne moi lei se ada kasai gi constitutionally manipur je merge taw gi bani ado kashmir ga manipur gi status se kari khene ri no moi wakan na kashmir jo occupied territory ni ang an me ko khoi di merger ne moi ga khoi ga khene le ko ado kasai gi kuki sing se peace pam de ai bji yam clear ne hojik se je thadau kangune yam kan lauri dana khoi tang khoi keno da keno khoi kuki na te adu na te adu gi wata na tana kana gumba group ama any group ama na imphal da manipur da bishampur da natra kadai da peace meeting ama hold tau je na hekta lau thoro ne khoi CSO sing jina object tor pra to tor yeng je khoi warm welcome adum tor kane ko mi oi gera anybody oi jano even ai wa kanda keno bauda khoi na moina yamna handa na yam nuai tana yengi ba aram bai je sina bauda ai wa kanda peace meet ama imphal da tau je ai ta de adum welcome tau go male ai ta ko ai wa kanda ko kaino di akhoi sidai da akhoi nga khanari se kana gum mi am ta ga khun nga pa ma ta ga kuki ga khanagi ba akhoi ju leite ado militant jing ga akhoi ga tawna bane ba si se ko akhoi yum mai tarak pa kolak pa du tawba da tawba den anti meite slogan noi ba moina utli ba anti meite activity mayam ma ko si pone hoji iri ba poto su dum anti meite ni article mayam violate tawri ne ado i matam da ko yeng da ne go mena masagi any peace march salak pada say Christian missionaries mayam amana tawraga akhoi gi kuki mayam ama imphal da settle tor ma mayam siga pullaga peace march ama chatke gain haira di akhoi na object tor pra akhoi CSO singjina welcome tawra tawdabra haibadu yengda ne ko ada moi ideology sina masagi sigi sina aroi boire kanda akhoi sida thugaidri ba yum mayam ama se chekon da konung mang da kai da adegi se ko even langon na bawda leiri ba mayam se moina miyam mang da international media sing da thugai gre khot kre akhoi changhan dre khot kre na utna bo hona bada madugi utna bo hona bada sigumba procedure se chatha da ba ya da na ire ine bako aduna ngasai gi national media sing adegi government gi sources sing na khangja ga dabne se akhoi na moina peace process payam na hona ba tar ga su kuki gi leader sing hai ta ko makoi sina peace process se makha chatha ning da ba gi angle da lay have se akhoi central sources sing na khang ga dabne ba si gi example lai bu ai ngasai jagi du ne ba nemcha kip gen ga wari sana ma tam da ma gi nupa se KRA gira kari no ma kenora KRA ma chief of staff oi ne ma na ba aduna yamna significant oi ba mi ne ba ko adu sigumba marakta yauriba mi sing siga political party ge level da wari sana handana akoi da sumaina kani CSO ma pulang da langa community conflict oina udda bo honar pa se masi lenga ki aran mane na ismain tamjage o thaga chari oza duga loisalak padai khoi gi north east state singi oi ba chawkha thorangi scheme project sing assam khakta da yeng laga sembana achumba oiroi lemhoriba state sing da su chapchana khudong sa ba phangnaba scheme singi guideline semdok pachangi haina manipur gi chief secretary prasan kumar singana phungdokre ofam asiga mari lenana oja north east ta leiriba state pumana central sponsors scheme gi khudong chaba mapung phana phangnaba apunba kholau ama lauba changi haibadune oja guideline su semdok pa changi mathau tai haibadune oja gi oibadi kari wafam thamni chief secretary ai jam chumme ko chumme adi akhoi hoji anything was ne police ki warasu amagi warasu assam police manual under assam adu ada ek and manipur implement to me amza am adu main loi chale even employee ki warasu the employee pension ki warasu assam ki ek to the base to loi chale ko akhoi ye state se thaina le ba keno gi kani assam ki governor amana pulap to yeng ba ko akhoi ki commissioner amana yeng ba adu ki state to not re hoji ko se independently elect to riba legislature le jaba adu gumba state amana aduna masai gi kanona governor na traga chief secretary na hari se yam chumme ba say for example yongo assam je kam powerful hoye da akoi sida moi gi nutritional kano human nutrition je kano wat na ba se kano ga sagolawai ga chini che hawai ga chini ga